سلام كما يتوعدوا كما ياللهم كم تلمر كعمتنا كوال نحوات دوم عنتي درجة علتاوي زينا ويكات صعبنا خنهب سلمنتاي لهم عند خطبة داون كينو so very important زخونتات قرب ملكعو يغير يمثل الله بزعبا جي دي بي انتاي نيرو بي سي انتاي نيرو ستاغفليشن كونتات نابي يمثل إنا خنمهار كم تلمر نسخم شرك سات قبرو نيشتي مساقاقر مزيكا حوات نقدر شو الدبايرة نرسل طعم كل ساعة منوني حصر نابل كاي احوات اوكي سوري سلام عنتي ريبورت نيرنا ناي جي دي بي مالت جروس دومستيك برودكت مالتي وشتا او فريات ناي حنت هاجر قطبة انا بيكيدو مالتي بزعبا جي دي بي بينو نهرنا لنا قدمي حوات بينو كلاس غيرنا انا ابزي مشت نفنوون بحصر شوعتنا شو منتدقون كندقم انا جي دي بي مالت جروس دومستيك برودكت مالتي وشت او فريات ناي حنت هاجر زفريتو سلازي كمي عبي مالتي قطبا ناي تعدي بخمي عبي مالتي حصيرو سلازي نايزن كيوان دبلنا انت كيوان حواتهم نوح زخلكم مثلا تفلطوهم قررس ناور حالة ناور حالة ناور سلسته قطبا نايس انا بكيد مالتي قطبا نايس عند حر نبل علينا بحفشة اتي ناي بمولو قطبا ستاك ماركت نزارب زلنا نايلوم ريبورت نستاك ماركتنا انتاي جيرو داون جيرو I know it earning نيرو ناي بعلميتها مالت فيسبوك داون نيرو بتي بيتا جبروتو نتتسبيت تصبيوه ناي فيسبوك داون نيرو السوت راي يكون كم جيرو بس نورمالي مالتي فيسبوك تسبيتها زنبرة زي مهرام مالت ناي فيسبوك شرط راح كساق أصغر ويبون داون كون صغر حفش هاوجن بملو تقطبا داون كوين ازي حفشاو بملو تقطبا داون زغبرو گن بسنكي ناي جي دي بي ريبورت جي دي بي انفليشن تتحيز مالت ات انفليشن كا بي سي اي خانيرو ازي كوناتات ازي هجر ريزلنا كوناتات اندحر قصيلو نابا اخ مرحنا خا ناب ستاغفليشن very important ابتي سورس علنا قرب زبلتني اشتي زينا خنمصينا محوات ستاغفليشن كنتايو damn it انتايو بتعمي كرينا اتهم بزي اقاطامي نجراتنا حوات أسات محاس اندحر انفليشن ويكا زقباب اندحر داون زي كوينو ست جولد دخات جزلكا ابريل است دخات وافر لكا اب ستاك دي خلوا كازلو راح يكون اتزبلصي مالتي اتي حبتام مليس زهبت مولو اتدخا خا مليس زدخ يلو غزي اندحر ستاك فليشن ماتي مالتي ستاك فليشن سي منامن مالتي بحصيرو سخرينا ترجم انت ايت ستاك فليشن اذا اشتي مسغاغري نشتي سوري نشتي ناي سي ام بي سي خنري امو انت ام زبل زلو لسي كاد اني اشتناكل تدا احوات
Yes, let's start out with initial jobless claims. 200. Okay, let me make sure if I have that correct voice. سمع انت اللي انت زي اللي نقول اخ محوات. 7,000. That's much lower than we were expecting. We were looking for a number closer to 220,000. In the rearview mirror, we have 212,000. And by the way, 5 out of the last 7 readings have been 212,000. Never seen that before. Makes me wonder about these numbers, truly. Continuing claims, much lower than expected. 1,781,000. 1,781,000. That is the lowest level going all the way back to January 12th, the week of January 12th. That is a big drop. And last week's moved down from 1,812,000 also under to 1,796,000. That is a big deal. Now let's get to the money numbers. GDP, first look, first quarter, a disappointment, 1.6%. We're looking for a number almost a full percentage point. All right. So مجمرة أنا تقدمت زبالة كل التميتين شو عادة شحازة تحت صحفتنا هذلكم محوات بتي jobless claim مالت أبزي صومن زيسي تحاسبوا نبرو السبات كابس روحهم تطو نمبالسي دارجة تثبت زنبرة كل تميتين 10 شح جن كوينو جن أنت خوينو كل التميتين شو عادة ترحيم سراحة تطويلهم ويكا unemployment زحادة السبات مزياتهم مالتي سلازي زي jobless claim very must economy دحر قلت very important مالتي تي federal زدليون زي اليوم زي جن GDP بعابين هلكم أبتل على الرئيسون نحنا تثبت زنبرة كلتا نبي كلتا تزي دقاقيق 2.2 يو تثبت نيرو GDP نخمت yes 2.2 GDP خمت نيرو حفشاو قطبا ويكا عبيت ناي USA أور حالنا أور كلتا نت بخلتا عبيت كرؤت تثبت نورو ناب حالنا نتبشد الشمتي this is shock أحوال ماركت بقى زي مسكونه طويلو من قصاص طو زبل عينتي مالتي مخنياتو ازي داون كينو اوكي GDP اندحر داون كينو اوكي امريكا خمت زدل قطبا اندحر زي عبيو اليو ابزي فيرست كوارتر ويكا قداماي كوارتر ور حاده ور حلطه ور سلسته سيلد انتي قبرالو تريو لهم ازيل ناي 30 عامت بوندس ناي 10 عامت يل ناي 5 عامت يل ناي 3 عامت يل انت خوينو رايو لايك هاي this is danger بتعمي حرقه هدنتي ننزل نحوت ماركت ناسي ناب أنصار ويس ناب ريسيشن قصنا نخيد لنا إنا نبذل لنا كل شيء إذا 1.6 زلا GDP ندحر نيجاتيف area تمسألة نيجاتيف نجار ندحر تمسألة حدا جنيه so أوكي إذا أندحر حدا جنيه خوينا إذا أندحر نيجاتيف مسيا ويون إذا أندحر داون خوينا الماركت ندحر كتبا زي عبليو كالبت حدا وجن كإنفليشن تزق بابا خاندحر داون زي كون كوينو that is the stagflation سلازي this is the stagflation هجي انت اخويني ماركت واو GDP يكون قطبا يعبن زلو inflation كا خبت زنبرو داون ايكونن مخنيات inflation داون انت خوينو انت ام قبرو فدرالس ويكا فدرال ريزيرف انت خو قبرو يمشو ገንዘብ ፕሪንት ክገብሩ ምሓት ላዕላፋ ንምንታይ ነቲ ቁጠባ ንኸድሕንዎ ሕጂ ግን እንድሕር ዝቕባበ እንተዘይቀኒሱ ፌደራል ሪዘርቭ መፅኦም ንቁጠባ ከድሕንዎ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ገንዘብ መሊሶም እንድሕር ናብቲ ማርኬት ወሲኾምሉ ስቲል እቲ ዝቕባበ ሃይ ስለ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ኢንፍላሽን ሃይ ስለ ዘሎ ማርኬት ክውስኽሉ ይክእሉ እዮም እንታይ ዳ ሰብ ሳቀ ኣስብ ንስኻ ስራሕ ኣይትረክብን ወፂኻ ኣብ ዕዳጋ ከዓ ነገራት ሃይ ይኸውን ስታግፍሌሽን ሪባድ so እዚ ማርኬት ኣፍሪህዎ እዚ ከዓ unusually ማለት ብዙሕ ሃይጋጥምን ግን እዚ ንኸይጋጥም ኢሎም ማዓንቲ ማርኬትና ከምዚ ኮይኑ ዘሎ so እዚ ይልድ ንሪኦ ዘለና ብሕልፊ ራይዎ ትሪኦ ኣለኹም ዶ 30 ዓመት 4.7 10 years yield 4.6 እዚ 5 years yield 4.6 2 years high 4.9 that's all እዚ ክልተ ዓመት ዝወሓደ ክኸውን ዝግብኦ like inverse ኮይኑ ኣሎ vice versa ኮይኑ ኣሎ like 4.9 ኮይኑ ዘሎ እዚ ይልድ ኢንተረስት ማለት ንኣብነት ሲ ንስኻ ኣቦንድ ንክልተ ዓመት ተዋፊርካስ 4.9 ወለድ ትረክብ ማለት ብሓፂሩ ወይ ከዓ ብኖት እንድሕራ ብሓሙሽተ ዓመት እንድሕራ ዋፊርካ ገንዘብ ግን 4.6 እዚ ኢንቨርስ ቫይስ ቨርሳ ኮይኑ በይኑ ክገልፆ ይደሓን ሓደ መዓልቲ ናይዚ ግልባጥ ዋይ እዚ እንድሕር ተገልቢጡ ኣዝዩ ንማርኬትና ስቃይ ምዃኑ ማለት እዩ እዚ ይልድ እዚ so this is what important GDP ሎም ማዓንቲ ዳውን ምዃኑ market is shocked and then all economists all investors like news everywhere ምክንያቱ holy shit stagflation correct stagflation ka unemployment down unemployment ብዙሓት ክህሉ እዮም እንደገና ኢንፍሌሽን ሃይ ኣሎ GDP ካብ ምዕባይ ቁጠባ ናይ ተዓዲ ከዓ ዳውን ኾን እዚ ሰለስቲኡ ዝኸይድ ማለት very shock okay let's see
point higher. 1.6, the weakest growth on a quarterly basis, going back to the second quarter of 22 when it was negative, -0.6%. Consumption, 0.5% weaker than expected at 2.5%. 2.5% would be the weakest since second quarter of last year. Last year negative ኢና ነርና ናብ 2022 I think so first quarter يا مثلا yeah last year the same first quarter ተዘጋጀ negative ኢና ነርና so ፈሪህና ነርና ግን እንታይ ዳ ቁጠባ GDP ከምዚ ኮይኑ ግን እንታይ ነሩ እቲ ካልእ በቃ ደሓን ነሩ ደሓን ምርግጋእ ነሩ ሕጂ ግን ጽቡቅ እንደ ዓበይ ቁጠባ መጽ ጽቡቅ እንደ ዓበይ መጽ ጽቡቅ እንደ ዓበይ መጽና ኣብነት ዝሓለፈሲ Q3 5.9 growth ገይሩ ዝሓለፈ ዓመት 2023 መወዳእታ ናይ መወዳእታ 3 ወርሒ ወርሒ 9 ወርሒ ወርሒ 10 11 12 the Q4 so 5.9 ዓቢ ነሩ ቁጠባና ESA so wow ሕጂ ግን ናብ 1.6 ድሮፕ ምግባሩ ሓደገኛ danger usually ወር ሓደ ወር 2 ወር 3 slow season ይሕዋት እቲ ቢዝነስ ብጣዕሚ ዳውን ኻትኾን ኣብዚ ዳርጋ እዚ ኻ ቢግ ሴል ኻ ዳውን ትኾን ማለት እዩ ሬቨኑ ትማል ብዛዕባ ሬቨኑ ገሊጽና ነርና ኢና ክላስ ሕዋት ናይ 7 ደቂቕ ናይ 8 ደቂቕ so ኣዚ ዳውን ይዝኾን ግን ኮይኑ ግን እንታይ ኢና ንዘልና so revenue ወር ሓደ ወር 2 ናይ slow season da አሁን በርማዕረክ እንድትጽቢት ግን አይነበረን ይተቆጣ እቲ ጉዳይ when it was 0.8 if we look at the price index it's higher 3.1% we're expecting 3% in the rear view right price index is 3.1 we expect to mirror 1.6% moving in the wrong direction this comps to the third quarter all right let me back to ናብቲ ጽሑፍ ክገልጽ እድሓን like እዚኣ ta danger right ዋህጅ ታንብላ ዘለና ሕዋት ta report very make sure እዚኣን ኩላ ክትዕዘቧ ደስ ይብለኒ let me see this yes ኣብዚኣ ጽቡቅ ጌራ ተገልጻለ okay so gross domestic product ከም ዝበልና በቃ major ናይ goods and service ናብ 1.6 ዳውን ኮይኑ ትጽቢት below 2.4 ትጽቢት ነይርዎ market big damage almost had ዓቢ damage 0.8 down ኮይኑሎ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኮይኑ በአንጻሩ ራእዩ personal consumption expenditures ናይ price index ማይ inflation መዕቀኒ እዚ ሃይ 3.4 ካብ ትጽቢት ራእዩ ዝቅባበ ሃይ ከይዱ ዝቅባበ ናይ እዚ personal consumption index ማለት ሃይ ኮይኑ GDP ግን down ኮይኑ this is answer that's why እዚ ናበይ ክመርሓና ዝኽእል ዝብል ግምታት ዘሎ this word stagflation stagflation አድርገን stagflation ክበሃል ኮሎ economic slow economic growth that means slow na economic growth ካ ከምዛ GDP down ኮይና ተዘላ ማለት እንደገና inflation rise ኮን ኮሎ inflation ካ high 3.4 ካብ 2.6 ነበረ ናብ 3.4 high ከዘለ ማለት and then unemployment ካ all happens ካ at the same time unemployment ካ እንታይ ኮን ኮሎ rise ኮን ኮሎ unemployment ካ high ኮን ኮሎ so zia stagflation ድሕር ኮይና very danger okay hold on guys okay so that is stagflation ታፍሪ ሃዘላ ማለት ይቅራ ተሕዋት so let me back to that okay so እዚ ሃይ ኮይኑሎ the 3.4 ሃይ ኮይኑሎ inflation ሃይ ኮይኑሎ እቲ PCE ማለት PCA ኩሉ ሻዕቲ ፌደራል ደልዮ እዚኦም ዓቀኖም ዝወስዱ ሕዋት CPI አይኮኑን okay difference PCE and CPI ኣብዚያ ንሽተ ያላ ጽዋ PCE ዝበሃል ሓደ ሪፖርት ናይ ኩሉ urban and rural ናይ ገጠር ይኹን ናይ ከተማ ይኹን ኩሉ ሜጀር ዝገብር መዕቀን ተገዘአ ነገር ማለት CPI ካ consumer price index ማለት እዚኣ እዚ personal consumer expenditure ኮንኮሎ እዚ ጋር consumer price index እዚ ሓደ በሓደ ክንምሁሮ ኢና እዚ ንክልቲዩ ናይ urban and rural ናይ ገጠር ናይ ከተማን ኩሉ ነገር መዕቀን እዩ እዚ CPI ግን out of pocket spending ኮይኑ only ናይ ምንታይ ጥራሕ ዝዕቅን ይመስልኩም ናይቲ urban areas ናይቲ ከተማ ነገር ጥራሕ ዝዕቅን እዩ so ንሳተም ፌደራልስ ነቲ PCE ዝወስዱ PCE ክሳብ 2.4 ከባቢ 2.98 ነይሩ ሕጂ ግን ናብ 3.4 መኻዱ ሓደገኛ እዩ stock market ይኹን ካልእ ሓደገኛ እዩ that is why it shows ኣብዝን ህለኩም inflation high ኮይኑ and then market ና slow down ኮይኑ that is a stagflation so stagflation እዚ
እቲ almost ሃብታም ዝህብት መሉ ድኻም መሊስ ዝደኸየሉ that's it እቲ ሃብታም ተኣስስ ዘሎ እቲ ካልእ ዘሎ ኦኬ ንኣብነት ሪሊስ ዘሎ ካልእ ዘሎ እንታይ ይኸውን nothing will happen to him so as long as ሃብቲ ስለ ዘሎ እቲ ድኻ ግን ካብ ስርሑ ክስጎግ ይኽእል እዩ ዋላ ካብ ስርሑ እንተዘይሰጎግ ድሕር unemployment መርመፅዩ ካልእ ዋላ ካብ ስርሑ እንተዘይሰጎግ ከዓ እቲ ከይዱ ነገራት ዝገዝኦ ወይ ከዓ ዝካረይ ወይ ዘከብሎ ከዓ ዋጋታት ወሲኺ እዩ ዘሎ ብለና ኣሎ very bad so ብጣዕሚ ንኢኮኖሚ እዚ በቃ ክሓልፍዎ ዘይክእሉ ነገር እዩ ኣዝዩ ዳንጀሪ ማለት እዩ so consumer spending index ማለት ሰባት ከይዱ ኣብ ዕዳጋ ንሕና ስፔንድ ንገብሮ ገንዘብ ማለት እዩ ንሕና ኣብ ዕዳጋ ከይድና ንገብሮ ገንዘብ ሲ 2.5 ዳውን ኮይኑ ኣሎ from 3.3 ስራይ ንሕና ገንዘብ ምክንያቱ ክሓፅረና እዩ ገንዘብ ሓፅረና ኣሎ ገንዘብ ንሕና usually 3.3% ከይድና ስፔንድ ንገብር ነበርና ናብ ንሕና ስፔንድ ንገብሮ ሕጂ ናብ 2.5 ስለዚ ዋጋታት ከቢሩ ኣሎ በቲ ዳርጋ ስራሕ እውን ኩሉ ዳርጋ አንኤምፕሎይመንት ሃይ እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ብዙሕ ስፔሻሊ ቴክ ሰራሕተኛ ይሰኣን ኣሎ እቲ ማርኬት ተኾይኑ ዘለቕለቕ ኢሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘለቕለቕ ኢሉ እዚ ዎል ስትሪት እንታይ ተፀቢዩ ነይሩ 3% እዚ ፅቡቕ ነጥቢ እዩ ኣሕዋት ማለት ንፌደራል ፅቡቕ እዩ ንሕና ሞር ገንዘብ እንድሕር ስፔንድ ተዘይገብርና ኣብቲ ማርኬት ንፌደራል ፅቡቕ እዩ ነቲ ነገራት ክቋፃፅርዎ ክኢሎም ኮይኑ ግን GDP ዳውን ምዃኑ ናብ 1.6 ግን it's not good this is not good so that why ናበይ መርሓና ናብ ስታግፍሌሽን ክመርሓና ይኽእል እዩ ማለት እዩ so እዚ ሓደ ብሓደ ዝቃልእ ፀገም ኣይኮን ኣሕዋት ኣብቲ ምሸት ዘሕልፎ ብምሉእ PCE CPI ኩሉ ክገልፀ ሕፅር እንዳበልኩ ማለት እዩ ክትርድዎ ኣብኡ ክትመፁ የላቦ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ናይ ሎም መዓንቲ እዚአን ሽግር ኣለዋና እዛ ናይ ሎም መዓንቲ ሽግርና እስናት ኢዚ ቀላል ኣይኮነትን ብጣዕሚ ኮንሰርን ክንገብረላ ዝግባኣና እያ ምክንያቱ ዳንጀር እዩ ንህለኩም 2.2 ተፅቢት ነበረ ናብ 1.6 መፅዩ ዝሓለፈ 3.4 ነይሩ ማለት እዩ ኦኬ ጆብለስ ክሌም 215 ሰባት ክሌም ክገብሩ ነይሮም ናብ 207 it's okay this one እንደገና ንኣብነት ናይ ትማል ንህለኩም ቁጠባ ራዩ ዓበይቲ ነገራት ዓበይቲ መካንዮም ካልእ ኦርደር 2.6 ስቲል ኣብኡ ደሓን ኣሎ ማለት so እዚ ማርኬት ሲምፕል ወርድ እታ ክሕፅራ ከፅፍፋታ ናይ ሎም መዓንቲ መግለፂ እዚአንን ተንቀንዲ so ማርኬትና እዚኣ እንድሕር ዳውን ኮይና እዚ ኢንፍሌሽን እንድሕር ዳውን ተዘይኮይኑ ማዕረ ዘድሕነና የብልና ክልቲኡ እንድሕር ዳውን ኮይኑ ኢንፍሌሽን ካ ዳውን እንደገና ማርኬት ካ ዳውን እንድሕር ኮይኑ ፌደራልስ መፅኦም ከድሕኑና ይኽእሉ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ገንዘብ ነቲ ማርኬት የእትውሉ ፕሪንት ይገብሩ ማለት እዩ ገንዘብ ፕሪንት ዝገበረ ሽዑ ከዓ ማርኬትና እንዳተመለሰ ይምለስ ኮይኑ ግን ገንዘብ ፕሪንት ክገብሩ ይክእልኒ ምክንያቱ ስቲል እቲ ዝቕባበብካት ኢንፍሌሽን ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ ማለት እዩ period that is all most important stock market እንድሕር ርኢናዮ ሕጂ ኮት yes already close stock market እንድሕር ርኢናዮ was just was dead already ማለት እዩ ኩሉ ready ዘሎ so that's what it happens why down drops because okay 400 on inflation and growth concern inflation growth concern ስለ ዝገበረ ማርኬትና ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ሃይ ኮይኑ ሎ growth ka down ኮይኑ ማርኬትና ka growth down ኮይኑ ካልእ ሜታ ንባዕላ ዳውን ኮይኑ ሜታ it's fine it's ባለቲ ንብሙሉ ነቲ ቁጠባ ከተብሎ ይትኽእልና ሜታ ናይ ባዕላና ፌስቡክ እንድሕር ዳውን ኮይና ናይ ባዕላ ሸር ጥራሕ ክህሰ ዝኽእል ግን ዋይ ካልእ ዳውን ዝኸውን is በዚ ናይ ሎም መዓንቲ ንሪኦ ዘለና ብሰንኪቲ ኢንፍሌሽን and GDP እዩ alright that is all we have ኣሕዋት ትሕፅር ዝበለ እንታይ ስታግፍሌሽን ርኢና ኣለና ስታግፍሌሽን ናብዚ ገፅና ንኸይድ ኣለና እቲ ጥርጣረ ማለት ናብዚ እንድሕር ከድና ዋጋታት ንብረትና ይተቐንሰን መሊሱ ሃይ ይኸውን ኣሎ ግን ቁጠባና ከዓ ይደክም ኣሎ ስለዚ ስኻ ገንዘብ ተዘይረኺብካ ሽግር ክፍጠር ይኽእል ማለት እዩ ሶ እብዚኣ እታ ሃብታም መሊስ ዝህብትን ትበላ ርእስቲ እዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ኣጋጠመት እያ that's all okay I think so that is all we have ኣሕዋት ከንሕፅራ ክንፍትና እዚኣ ካልእ እንተዘይሓወስናላ ተመራፂ እዩ ምናልባት ገለ ተሊኩም በዚኣ ክንልክማ ከምኡ እንትሕር ኮይኑ ግን እቲ ምሸት ንሰዶ ብ5 ደቂቕ ብ6 ደቂቕ 7 ደቂቕ ዘሎ ኣሕዋት ፕሊስ ነቲ ቃላት ፍለጥዎ ነቲ ቃላት እንታይ ትርጉሙ PCE እንታይ ማለት እዩ CPI እንታይ ማለት እዩ GDP እንታይ ማለት እዩ ህጅራ ብሙሉእ ሲ አንኤምፕሎይመንት ንባዕሉ እውን ክነምፅእ ኢና እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትኾን ኣለና ስዑ እዚ ሪፖርት ንሕና ክንገብር ከለና ኣይንሽገርን ስታግፍሌሽን እንታይ ማለት እዩ like you know deflation እንታይ ማለት disinflation እንታይ ኩሉ እዚ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ወርድታት እንትመፃና ክንገልፆ ኢና so that is the most important እቲ ማቴሪያል ንዓና ዘድልየና ከም ኢንቨስተርስ ነዚኦም ተተረዲእና ጥራሕ እቲ ኣገዳስን very important ማለት እዩ so ናይ ሎሚ ሪፖርት GDP down ምዃኑ market is shape and then CPI but like PCE
high ምዃኑ that's market check. So ክልቲኡ እቲ ሓደ high ኮይኑ እቲ ሓደ low ኮይኑ. Boom. Thank you so much. Short and sweet. We gotta go. Thanks guys. All right. I'll see you tonight. Actually video said damn shit. Cost of goods sold ያለን